Kaluguran mong kapatid, ikas ang pantayanan. Metong po ka rin maragulang problema ning karatang bansa yang piningaw sandang graft and corruption. Makanano tamong bawasan o alam mo yung graft and corruption king karatang bansa. Ating kong kaluguran mamakatulaya na nang sinabi, among puri mong milakoy graft and corruption king bansa tamo. Kailangan hanap yung suggestion ko, lipulan laman deng tao 16 years old and above. Kung generatan 15 years and below, ilang ba yung suli ng laing Pilipino at enomimulan king graft and corruption. I disagree ako kaya uling kabilang mo karetang 16 years old and above. Kung babisang mati ako at masyado lang takal dek mga mati nung lipulan tala rin 16 years old and above pagpila ko may graft and corruption king keratamong bansa. Maniwala ko bang mabawas at milango yung graft and corruption king keratamong bansa maragulya asaw tigbalang pamilya. Bangketa nila mo yung graft and corruption king kakatamong sistema. Masaya ko uling masikan lang yun rin family groups king kakatamong parokya deng couples for Christ deng familia. I support family movement groups uling balo ko yung pamilya matatag yung kasangkapan bang mila ko yung graft and corruption king kakatamong bansa at mituntun niya ing bansa tamo kimustong dalan king saw ning pamilya. Halimbawa, ning utosyore nga anak yung eyo sa sana didinan pera. Magumpisa na kaketang sistemang lagay system. Nung lugarin ng anak, pepamalisan me, dinan ng 20 pesos. Pepaglinisan me, dinan ng 50 pesos. Pepaglinisan me, 8 mo, dininan me, dinala na pesos. O nadumungin mo na dininan dinala na pesos, 50 pesos o 20 pesos, o dahil yung kimot yung anak mo. Nyapin graft and corruption begins in the family. O nadugo, may gobrayang yung gobyerno, nung alang makasipit at dinala na pesos, karetang papeli sa palakad na kaya, kaya kimot, uling manaya yung lagay. Dapat yung lagay, aliway motivasyon ng anak, bang sumuyo king pamilya. Ing lugod king pamilya, at malasakit king pamilya. Yang mitulak king anak, bang kita sumuyo king pamilya. Mamibi ka, magluto ka, maglinis ka, pantin may wali mo, uling kaluguran me ing pamilya. O yan yung kakatamong kulturang Pilipino. King Amerika, makasuka ding obra. Metong oras, bayaran na ka, kaya rin yung metong oras, alanin pakyalang, basta may kapag-obra ka. Pero itamong Pilipino, mas malugod tamong king pamilya tamo. My dear brothers and sisters, may sasanayan ng anak, mamulot pera king bali. Uling po tangalanay nga pulot a pera king bali. Mangalkal na yung pitaka mo, ampo keng bag mo, magumpisa na yung mangupit yung anak, uling sinanay may mamulot pera, king kaya yung pibale-bale. Iturumeng manyawad pera kaya, at nung kailangan ni ng anak mo, o ning apo mo, agyan dinan may hard time keng umpisa, sana naman keng lunos mo, pagbigyan me. O di mga kasabing lola, among nga, nang manyawad ng pera deng apo, didinan pong hard time. Pero ako bataan mo, sa likularin kitang agwan daw, o kaya pa na ng lola nila. Sana makanyan ng deng lola So, pero ayaw sa sana yung mamulot pera deng anak. Buri ng sabyan,
yung pikalat-kalat ng pera kimbalik. Bangkita rin anak kailangan sanang mamulot, ay makakalat naman din pera. O tangalanong kita makakalat na pera. Kalkalanda ni pitaka mo, mamuklat ng aparador, at miyaya liwa pa. At ito yung pagmulanan ni theft and robbery within the family. Patsay inutos may malengking anak. Aduan mo kaya rin resibo. Kinulining magsuspensya ka kaya. Nune bang iturume kitang accountability. O anak, dininandakang 1,000 pesos. May malengki ka. Ima ko naman, magsuspensya ka wari. Nung ginastos ko rin pera, mustong paralan. Makanita anak. Yung aduan ko rin resibo, uling urida kang maging responsible. Kareng perang may panibala kaya naming binye ko kaya magkano ginastos mo, magkano sukli. Nung ating sukli, kaya ka na lang, bang ating kang pag-SM. Kapag duda na lang, magtiwala mo kaya mo sisira ng tiwala ko. Tinguli na mo ng 1,000 pesos, apig katiwala ko kaya samasan mong mag-report ka na ako. Uling tuturuda kang maging accountable and responsible. Ka po rin maging waldas ang pong mapamiray karen perang tatalan mo. My dear brothers and sisters, yung ebanghelyo tamo po ngayon, tungkol ya karen atlong kurap. Takurap landlord, ing kurap akasamak, ang po ing kurap akatiwala. Kaya buong panahon na ito, takala rin makuwatang malawak lang bibansya na gabong. At deni gabon na rin, iparentada na lamang, karen kasama. At manupalang katiwalada, bang manyingin, paupa, iba't karen kasama da. Naning meging kakulangan ng Panginoon o landlord, panelang absent. At balo tamo absenteeism, breeds corruption. Podang panayang alayang boss, podang alang mag-check, podang panayang absenting teacher, podang panayang late pari, podang panayang adaing manager, aru magumpisa ng kalokohan. Yang aran sasabi, the mouse will play when the cat is away. Kalokwan ang pamanuhan niyang mararapat o tangalayang boss ang po'y manager. Balutan na ganito. Dening kasamak nanining Panginoon, dakala naman anomalya ang pong graft and corrupt practices. At yung pong kasabing kaluguran kami itong landlord. Matanamya ka rin malawak apitang nangan pali. Kita nga pamilan reforming gabon. At balo nangan kinwento nangan kanako in corrupt practices daring tenants king asikan. At in pirahin ka rin tilyadora. Podang oras ng pupo nating pirahin, lilipat ng sipok pale, kitang karelang asikan. Karas ng bengi, dalado rin pogpog da, yakot din aliwang pale, podang ay sabihan ng Panginoon, minurong impupul. Minurong impupul. Penako na rin kasama, itang bengi nga dayo yung karelang Panginoon. Ingtilyadora, ilubak dong bagyarin ng tornilyo, ay tigigdong bagya. Bagyan ay ng pali, duduk pa ka rin sako, either mabawas o sobra-sobra. Dakalapiray, kingasikan. Ing meto nga ordinano sa piyana, ing fertilizer, mangailangan tamang dinala na sako. At nung nabalo ni kayang Panginoon, detang 50, puntala naman kitang asikan. Sabihan ng mga gobra kintal dawa, siraya po yung kakatamong treasure o kayang kakatamong pogpog. O rin pera, 20,000 lang. Ipalang may gastos na materialis, ning karelang tinyadora o kayang karelang pogpog, 8,000 mo. O di kasi pinakita ng 12,000, kakurap na naman nining kasama kainin.
Paglokohanin may kaya nga mo, mayam ito, kapanakawanan nito, mayam ito. O kaya naman, sabyana, atin yung busira, ala naman palang sira, minyayang 20 miling ako, may kakurap na yung 20 mil. Yang nga nakanako nining kaluguran ko, amongan, nung yan mo bante, ning obra na rin ordinaryo kinasikan, ay mga loko-loko ka, paglokohan ka pa, niya balo naman yung pasikot-sikot, ingnaong mga bagay, malilyari yung asikan. At iningkurap makatiwala. Yang maningil ka rin paupa, at gini milyaring dagdag bawas. Magkanimutang mo, dinalan, sulat mo 50. Magkanimutang mo, 80, isulat mo 40. Inkatoswan, paglokwan na yung metong tao, para kayong sarili mong kapakanan, maya kita. Eta mo sana maging toso kitang marong kapahalan. Huling taong toso kong switik, ing sarili na yung isipan. At ita maragul kasalanan, king bansa. Maragul kasalanan, king parokya mo, king pamilya. Nung yung sarili mo yung inisip mo. Nung ikamendam kang 5 pesos, may bayaran. Mendam kang 20 pesos, mo na naman bayaran. Potang mandam kang dinala na pesos, na nakaparaman. Huling yung kabyasang mamayad kang 5 pesos, pota dugo kang dinala na pesos, kung pabayaranan. Kailangan kita para panyaligulang kayong pamilya mo. Nga masusubok kayong tao ka rin mga lating bagay. At mo sana paisira ka rin mga lating bagay. Uli nung ating mga mga bagay, masaligid palengki. Yamin yung tiwala. At maging mayang tamangan sana katiwala.